ya busia opani bi abepie mu ofidua mu ha na ose eye ne ba ono ane be memu ba aware abra wa mo na mane onim ho hye enu nti edin a ode to abofra no ne mofra bremu no a sisie ya meka sei oda so yusu no ne ba ne fa ne din embre no oji ne din a ode to abofra no nti ne ba no enye ne ntem no mfa mbre no abusia kame ho ne nkonko hwe video no ye nkonko tie papa ne no mo nsem na we die obi aso oji ne din o kame ho ne nkonko hwe video ne mbra wa na asem we die ebro meso eja se rufi hin na bai mpobi eja se na enkomo ne ye de ya yo nko am sempa me da ho ahomachi onne no mra kakra mame me da ho ahomachi na yesu me wo baby eja astamne content am ne yebre no akadwie da ho ahomachi na me mo sister station yi bi omo yi on program na o nipa ni ye program bi na o kono na o kra na o si ne ba the friend mark here da banka o ware miti ene me yam shimi o se mark o da banka o ware eya wo ba ai iti o mano aware pa miti ene me yam shimi nti akolei ware na meti ase mu ye woni mikro no wonti mi amma boma mane minim epia na ne maami aka kire nse nya me ba no na bia de papa foforo wo a obeja wade na ma no nti mesusu me na matu di ne me de da banka na me de da banka ni bia ma wo me papa enti se ene wanyini na wo ware na wa ma me kan kire mi ha na so maami a kire wo papa foforo de a eni edi ne misu me nam de ma wo neje me fam di ne ma wasemtiawa no eja nya wasemtiawa no e pa cha pa asem a wo kan wo bu asem ni ko efri se enti me ma se wo ba atete na na nyini na akwada na nyini ni wo ko ware na wo se me mo me papa amane ekuro ba so de bi asie eti ade kuro na si ye no ma ye hu ade kuro no ansa no wa kan sa asem no me pa cha bra wani god bati mi hu akola ne maame wo sankore ana aja amnantie ne ameba wo sata me na menye wulumu ase ana me no wo akola wa akola na tete no o tete no na eduru ba bi na ye dan menen neti wo sankore kurum akola no ene meyire so maame de manware no menen neti wo sankore kurum oni akola ne neti ene meyire no ana restructure wo yire fofra na akola na maame wo yire fofra eti na akola ne step mother neti god yanko eti restructure na mo ye adwuma wo PBC enti runs by na restructure kan me na adwuma so ye na mbafi me bafi ensusu no e be di 2 years na me maame anya school ti na me ntimi nko ba bia ehwe no anti 2 years na chi no na na me ye madum na me nya adwuma me maame wo wie na me nya adwuma na me ko ewo kejiji calm down so area nti me wo mo na me timekeeper ema construction bi nti me wo mo na informa na be ka kire me se ye ko asuefu director se ye ko asuefu nko fa abo ata me kori no ma se ne de nsa hama na bobo na me se kuru ya mo kan de me befiri ho nti me no mo beko ma kwa ko hwe ne kira oba de ehene da banka no god eti me no mo koi ikoduru ho no ana yayi abo nso wo bese half a mile ani kuru no ana me siye na me busa ni na bema efie me busa ni kire me na mo koi ti me koi no na ne ni ho sata na otumfo opokuware ewu ti na ne ni nsuta hene aba ayi ewu kumase na busa o maame no ne na ba no ile ko kire me koi o me koto maame no wo hu me na nije kama busa mkwanso mbo na mama ni nyina no busa nse na yawe no su yawe
me ba no Sabia no nya metena wo. Sem ande na me na tena sankore. Ama madwuma se ya mama ba ama onu so call ekura. Okay. Iti wo school. Okay. Ena maame no makola ene me ko school mo koto master no. Officer tam no wo JSS. Yeah. Koto akola no. Na jamene ne tia me ne di nkomo kama. Ena bi me pe bi ma no. Ena mbae. Se wo hu me so me hu no. Na satam na communication no enti se ne. Yeah. Enti na edin se menya access to him. Ena ajamede ekoye madwuma. Nti free adwuma no asata na ayi Royce ebe kwama omampani kufu aba. Yeah. It almost stop government projects ni nyina. Yeah, sabra no ansana Royce ebe kwama omampani aba na wo ba ne wo JSS2. Wo ko hunu ni biem. Ana wa ko hunu ni biem. Kopem se omampani kufu ebe tena so. Ma anko hunu bio. Wa ko go bio. Nti mefa se ni interval no be 3 years. 3 years, yeah. Na mi hunu bio. Ko ko fa abo no. God. Nti ayi one day bi ye stop adwuma no a ayi aban ne sesa ye mbetene fi kakra be 4 months ena me say nya adwuma fofo ena de me ba amantene adwira nti me wa amantene adwira wo mo dako not knowing say wa wie JSS na aba Nsutaman secondary school wa be wuram onu anwenwene nkenten kakra sa dia ba be wura school wa be wura secondary school Nsutaman nti na chese be bia duru die ato se wohiamwa na okomi krum mpubi ho na okoto na me yire ba ko ho mu okoto no so papa wo adwira na busumi asumi die obeba nti twembe 3 days mimi anhwe se wa ma na no ko ampa 3 days nsu ye na me mai na ode ne bae ewo adwira ho mu wo mi hu no mani age won so ani age me ne di amane nyina na chese school sem ya nti de ehia no sika ehia no kan na mura dem na de ma na wa na afi free ho ne de wa hunu me kira kwai se my mampo nsuta ne adwira de wa hunu utimi ba ho anytime bi nti me fan say 3 years of JHS ne de me anam hwe ni nyina nti ye wie no we school no ene transfer me ba mampo ni adwuma no akoro no abi wo mampo ya de mba mampo chimpa so tumba so menina ho no be ka kire me se une resource no was onya agree 15 nam so se bitim do akọ university ata so de nam ye adwuma nti bitimi aye ho bibi ana o se bitim de na ko na subject bi a be mana ye na ankoboa no obe ba betena fie sa na onya adwuma nti subject no me ensa bi wo ho mu a wo form nti bitimi anka me register no na onko tru nshi so any problem na ehun kai se no se subject ba ku bi aye kane 500,000 ne 50 cedis ne 50 cedis nti subject ne me ensa ye 1.5 and registration fee 300,000 me kan sika no ma no na busumi bia me man chop money 300,000 busumi bia our genius na wadi wie secondary school no wadi wie akotre ewie into wie no na wadi ko wura pole di satam so no kuru ne mi mama na madwuma sei kura inti wo freme yesu me freno wo freme yesu me freno ni didi nkomo kama ihye ni nkuran saa inti wo free pole no en wo ko Takwa School of Mines ni nyina wo freme ni didi nkomo ye bibia the one day en wo freme no ka kire me say wo akotia akotia wo any service awo akotia if you say madam o kaso wo akotia no kire mi a because ni ede nyame ase empa ya ni guso a me bo ama wo bepim ne
me friend na won fa bi Enfie se ni 4 years 4 years na nsana okọ akwatia okọ varsity ni ayi nyina no uti ni nka okọ samre na abrabo nko yi ntino want ni nka bi ya momo mo mama wakasa mo me kasa no me se momo nsamu mama on se wo ba ko ntimi ntra se won se e ma ya ya de yes oba want ni banka wan yi a wantimi ntra ba manum bebrebe ntimi sa de no ti akwada ne kwa varsity zabe na akwada ne maame we o maame die me hu na che ti sa na ne akwada ne kasa nyina wa musa ne maame ho asam da o no se ne maame wo ai wasa ho baabi aware ewo ho oba na ne wo no ai ti wa musa na sa ne maame kura ti be bua no kwan bi so because amre wo ni eja o bete no ana ho kire won wo koye ne wa ene wo koye a wo ko ho kope ne nana no mo kire kwa wo ho kire won wo san ko tra kwa ye makura ase ti wa musa ne maame no kura ho asem da o maame no die se na ayi o maame na de no hye da ne nti bebiri se ne nana no yes ana bi se boba de wo ye wo bone kura no koye se ga buso na kire kwa yi ne ka oni ni mienu kasa fa akwada no ho se akwada yi me hwa no beti me ho kire me madam we mi ne bae no mi medjuma se mi mahwim ene won so ahwim ana wote ne nka wo wote se radio be so ana wote ye na ye hwan kimika radio be ya ai hello fm hello ana wote se wan ka den obi now so se ne ba ware ba ware akwada we ye sure se wa anya akwada yi bibi aya akwada ne ya daddy because akwada ne ya friend be ye yiye nya no wanya akwada wa ye panyini wanya mfie sai 42 43 wanyini wanya akwada asabre wo ko ware ya wo se me papa de me friend da papa we ne na ne tere ne na wo sai sisi de me yira me sisi me yira me wara no de me ni ba ba kuna na akwada ne wo mo nche no awa na wo sai me ne na won kwala mi no ba na ma me so won kwala mi no de ne ba wara wode ne ba ware ye ta me na wadwene no na nye stable kura because sabe se na ho kire wo ana na ne wo ba we ne tie ana wo ba we firi wo nche ko sabe nyina se na wo ba ne wo oba no ane ne wo ya na wo ba da banka te mo nche ai na ho kire wo na ho kire wo eti na da banka de wo twa ne boy kura men kana mo twa ne boy kura mami papa men kana mo sao no bia for 3 years ni nyina mitimi hwe wo secondary school secondary school de me na mitua ho bibia esa register no ma na kotroye yo na if you want mokono as matter of fact want to nka bi madwuma say ya friend ye nya na branch na friend say wo de ya kwa ro abone bi a kire because obi a wanyina duru say ya o ya adwuma ewo eyi de ho friend na ekọ pa tinya abutre friend ekọ but onya kwa mfa ense na adwuma mba bi a wo no yi nti no ebi a ye mpon ne de na bi a ye friend no ane aye dai apostle ne ye nya no ana me boa sa pepe ya mpon no na ye nya no because they said one wo wie varsity ye graduate kase eti no ye friend ho no aye nya no ye timi me friend ha no sa ya ase ani nipa ne kasa ansa na wo ye a we se ye be friend no esa na sabi ye bu na nimtia sa wati ase ye adwuma na ye nim de ye pa eti no sabre no oba no waware ya ma wa mane ya nka hwe ya nchiro anyway at times sa na ma we be bit sisi bebre because me and the kai obi a me pese be bonidi anipa de be me oya waba oti ase wo mui but ne ba ekọ ware no ne ba no amona mane ne ba ekọ ware maame no ne ba ba ma na amone maame amane o frɛ ne maame nuanom ene ne wofanom ejina ne maame anem ti maame ne tie ye do na ne ba no ni nua maa no makogina ne chi aware but ya moma ye nhye nua maye ade bia ye no ebeduru mrebi no you need your mother, yes. You need your father,
ewo mu say jebi no no omu ko ware ye ni nkoye ma na aka ne ho oba na ye ware wo mu no wo mu ne wo mu ma ne di ade ede no na wo no a wo ma mi nja ware a wo koye no at times no ebinom ye to wasawram but dia me kan se wo binim jonku ade beto so san kwada no ma ma ri ja wo mu asawram no san kwada ne nam ho kokosa na wotufo nyankopon wo ye ne nuama bia ya na nipa bi ntiase san kwada no papa na ni ekunu no bo so nyankopon afa kwada ne dogon na nyame e protect akwada no na wote ne nam wiem wo de na kodue people bi so ti mama no at times mo warrior na munya oba fresh na kwada na e be wo mu fresh na wunya sa kwada no ye wo no ane ma mi ja ware no na sa kwada na be ye mbogo ni ye ni afiri kwada no so no kwada no ye ebi na papa dia be ya wo be kan se sa kwada no ana onni wo bia no ne papa ho kire no sa akwa mu no awurade ama ne so akosi kuku obi so ama sabre wo ware no o kire papa abo egisi ye nya abrantie no and you be the reason why why any papa sa apostle yo abrewa aya semo memunatu ene salifo no mu de me fi se yenya sori e be ka no ma na bibia akoso na de na ye mesre kakra na sa abrewa akoye se memunatu wo ya shift ya ba yen ye culture asante memu a ye culture no lie eno nkoa na mehwe no ase mami ehwa na wohwe because se wo pese uko asante ye culture no dia na ne se bia sebe nka asante ni na wo pese owa na nanko wakosa side no asese no afi no wakomu me ka asase de wa free mu be ma na wo kron enti for now no de untumi no mo nka wo mo na amamre ne no ma wo so ye wonim dada enti ho no de ebehwe na yetumi de yi atu yi ama bibia ye kama ko mrantie ne bi wo fie ho a ko mo pe wo so na eja wo mo ne wo atweso ozo se wo mpre enti ne nyina na ko basa na akoye yawo kakra ensusu wo mo Mr. Osaidi ya oka ne ba no de no baabi kakra bi enam ya brenti meka ne say abrowa wo kasa o say ebro mo ye aduma duru baabi no ena aduma panyin ne ye say o mo ko baabi ye frɛ ho asuofu nsuta akwa ye aduma enti ho no ka say baabi ye koi de say ho na me ba no ewo na kyerɛ say eyade a wo hu no wo pɛ na kyerɛ afa so hu Sache ba fufro na wo ba na ni mu oda sanity enti na ompa na chi akwai so hunu enti no ho no eya ade a mehu se entwaye abrewa ye nyina ewai sebe me say my fasa wo ha no mu but nyame ado hwe ba bia nyame de nipa aba beduru na de America e de a kire ne ba market no say e besre no baby owo bia so ote yenka yesre no de papa na ye bia no onfa nche no na monkomonim so empos wafa na ti no akwa ware abra wanyina so tira entwaye omra ne papa enim na omeka bebe nche na enye yi na emomu omfanye na ense na adwene mu se level asese woduru wo wie university enye adwuma ye nti no ebia ono a 7 nsa eso na chidware nti no o beto ne papa atwene at least papa wa ye bi ye wo bi no wo a wo ma ya wa papa ne sika pin se kura nko no hoda enso so no ne wo ma be ya mo sa hwe wo papa no ene abusuya ka ho na ntese papa ye ono de otumi eboaboa ya ba eduru ba bi na ne nsango ye no ene wantumi ahunu se enye se hiawa na wayi afiu ba da bi eno hono nko na ya besre se market ba bi a wo bi ya ye no be kasa na bebia ye kama abramidas hey I say
ampo baby e de me ko da ho na me ba no aya samo mama ya na at times ye be focus case bi e ko bi ye ba ma chao case na wo ho no me kasa me fa mintimi ni asem ni ye sade me pe no asam no so am say hia say ye di ni ye pa Musa no your friend is saying Papa peja wo mu kakra ne ye beba ho ye beba be frɛ na ma wo ne ye ne na kasa wate me pa cha ye hwan Elima ana hwan Elima ofiri na bae tachiman aka twa be kora ntwa sabre ye ntimi ntwa sabe no apostle we nko ade ensem na ya kan ne nsem go mu ampanfo be to mu freti bi eti no o mu amote wo na Elima o ma me ba be ne wadi nkomo wate because free bi ya wo mu me ba o mu ta mo no so na hye no na akoye nsem bebre sabre wo hwefo ubetimi afre na waba line no eso wo ya be ma mo na nyankopon de nkwara ne hye mo ya ase o na mo pulu amama no ti se nyankopon de ma ne ma ho na wo ya wadwen se wonya de amo oba na wie nti wo mfa ho a daache no ubehu se ukwakobu atan wa awurade nyankopon anim number ube frɛ 0501 336 996 0501 336 996 and I say 0208 306 408 say ope MTN no so a eno so ye betime di amount e was 02 hello yeah but good afternoon we didn't baby akasafi oh we but me din dey Abdul Salam but me kasafi na sinu paase yanko la me pacho yana e ma mo so awo ye na mo hwe ye nei we are done am a be trouble we are done ya wo ba tai bakase won hyewo we are done ubedi di oba wo watem o maami eti na maami a reject hey brother hello yeah yes Robert me afre John say boy naka o nasa mama I'm so no so yeah yeah hello afternoon we didn't baby akasa free ya fama temu kasa free apapa ko krum ya chia kukrum fo ma tin tell say ya na papa fo ni bi ya dia shi trim say se me shambu ma shambu wa an ga pa edi shanka wa kwa na kra ku ya ba bi o me shikenia ko be ja na inte di shankwa ndi eja no e wunya ta pa ya eja no ebanu ofi eja papa fo no bi shop ho pe pa wo sade ne yeah tini banu on kana so ni papa hello ubetimi aba line no eso ubetimi aba line no hello ya pa cha wujina radio ni TV no ho ayentimi no won kasa o mo dawro ma wai wujina radio no ho na wan num no ana wan le no ya na call ne fedin hello yes remo radio no any TV no sa wo pesa wo ne ye kasa twe wo free ho anya sa lo no nya sa nso adumu no wo wi a ne wo bie why anya sa wo ma ye bre papa bet adwuma ne ne mo ye no hello good afternoon we dey ni baby akasa free and the patrol your friend me Becky make us a free caswa Becky yanko someone goes with you why papa free Munya badaya to say mama for cry
My, that's it, my power. You was a comfort be brave. That's it. Only one call for you now, but that's awful. I mean, Shamo. Amen. I mean, Shamo to Mukwanda. Amen. My foot, Panami. Nyame Israel nso so. So, it could say that in the city. Nyame, I'm to the farm of Broncomini. Bye-bye. Bye-bye. Oshafo also betimi aba line no. So 0501 336. Hello. Is that all you're saying? Me ba cho ani o. Hello. Ejapa yanko. Is that saying? Ejapa yanko. Ye pa cha Ejapa no ye frɛ wa wanti o. Ejapa 91.1 FM and Ejapa TV and our frɛ ye no mami san frɛ. Hello. Hello. Yes, Ramo. Hey, everybody. What to walk around now? Want me to? Hey, Jumo. Ya pacho. So ofra. Hello. Ofra. Radio no. TV no. Dumu no. Anya sa sorry free Hawaii. Me pacho. Ya no beka sa wa phone no so beti why. Ya pamacho ba. 0501336996 and now say 0208 306408. Hello. Good afternoon. Afternoon. Pacho, we didn't baby akasa free. Gosto, me pacho yanko. Accounts, then what you must say, I know what you must say. I'm about for one. Whatever, I am also Mate. Yate pa. Also beti me aba line so 0501 3369996. Hello. Hello. Obetime aba line no so 0208 306408. Hello. Yes, sir, madam. Good afternoon. Afternoon. We didn't baby akasa free. Maybe Mr. Johnson, she go more aquacron. I'm bacha yanko. Me pacho, papa got last one in the me person can't. Me bacha akasa yanko. Hey, Nakasa soap me, what baby? You will buy or buy me, you know what three. It's about 23, no, me need to a baby. I'm a warrior. You know, come on, the farm of Sano comment chain. No farm of Sano comment, and the show and I'm making say they are all your let's say a minimum of Famanaco back. See, more Famanaco back, come on, my said they are aircon, some farm, my farm back. Ya bacha, ya frey. Ya frɛ chire na ene ni san komono na we de wo mu a o mu de ye case aba ha no wani die mu adam ena ye pese ye. Hello. 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 Me ba cho udi ni baby akasa fi. Me ba cho me ka ba cho Japa futini. Me ba cho ai. Cho Japa futini. Hello. Ya bro. Yes raw. Ejapa futuo na wo frɛ ye no. Kana ese wo kasa ma me. Wo frɛ ya na wo kasa ma ye. Hello. Hello. Yeah, me ba cho udi ni baby akasa free. Ojo, o ma ye. That's it, man for Gemma. Me ba cho yanko. So, besides for the anonymous person, Margaret. I'm about to talk, sir. Lava Puno Casana, see many about number. Guadano, never very the idea. Usha, Benefona, some more can almost echo cool. You saw Yabutra, Guadano, Bayan, Benefona, Mobabano,
Beja Padia no more saying now. But I know that she ain't see. No, and a Dana Mamla so I was so chain besides your Mamla. Or back anti man who say insurance room. Because such enough fancy for you 2 or 5 years. Like they say 2 or 5 years. If I say one, no motion or young people. Was on Mamma and yeah. Obi amamre de. Yes, raw. Obi amamre untimi me condemn. Pacha opa no nko ade. Ha de yentimi en condemn obi amamre. Ye ya mamra kan santi amamre obi condemn ayempene. Eti saa nso na yenhwe ma obi me condemn obi amamre. Ye besremu. Ohwefo ha ya japa afutuo so. Auntie Yesrawada obetimi abaline so. Hello. Me bacho udini baby akasa. Example. Yanko. The bacho. Yeah, but now I can't say the banu. Why in national could do baby? Let's say one. I'm only saying I'm cutting my name. Bible take I give you free answer. Bible take I give you free answer. But this only before no one finds now. Or also alpha with the angel. Into one part of my idea. Who shall this to look my idea? From few I together to attack what was. It is that. Whatever I am, no just as all yes. If you want to go back to the country, if you want to, well, from all the time you're buying, good. Hello? 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 Yeah, me bacho, udini baby akasa free. Mekasa free drop pacho me mama na me uncle mo na meka kusasi fuo no. Hello. Kasa. Pacho me didi ajala mekasa free drop. Me pacho kasa. Hello. Ya pacho o kasa ya kasa. Now the hello yes row. Some fra ya munchemo free TV any radio. Hello. Hello. Udi any baby akasa free. Hello. Madam. Hello. Hello. Udi any baby akasa free. They are some nearby and Pacho, Mamma, or your stepmother. Lampacho, I some no, Babacano. My sister, near stepmother, no by. I may uncle no, Mrs. Money. My son or sick as all my Baba judge at Padena Finis and Pacho. Yam Pamne say, yeah, Baba judge at Padena Finis, and if he said no, and it's no, yeah, or try and I am quite no, see, and yes, I do the call. Until Biam Pamne yet the end free honor. Yes, I can't Jenny say, Coco now watching or yet the my be. Into one Cassana had the Apam when yes, in Biam Pamono. What's stop mother no? I said now, can stepmother. I feel for your honor. Me pacho, one o papa no na uno. I'm a pacha. Okay, that's why you're that's a Okay. Yamin so, ne stepmother no. Say papa na wawunu ne baba na ikasa no. But ne step one no nka kokoo no sa anti no peso wo kan. Hello. Yeah. Ofjafo sabre yebre no ayebi. Because course no ye kasa mon kasa e wo radio no mon twemo ho but eye de mo aye nyina ye ni aso ye ne mo na aye adwuma me ka kira wo say akọ Ramazan ye bre no aye bre kura Ramazan we ye lady to say me na pese we ye simple lady
we a girl nso na pese o girls ne ko high o ko pe wig papa perfume papa bibia panties brazier adia ben watch Ramazal ba charge ne number no test no na ye no WhatsApp no 0594124305 0594124305 Apostle Yeko yɛda ahwɛfoɔ ne atiefoɔ no ase deɛ ɛka no sɛ daa ne daa wɔ mo ntie na wɔ mo nhwɛ yɛn na afei so wɔ problem bi afabra na yɛntumi mmoa na biribiara nyɛ kama obi wɔ office yɛka ne sɛ wia ne yɛwie ne yɛnwie yɛnya kɔtena ase afei na ne yɛwura mu ɔne yɛawɔ ha ne paga koraa na yɛwɔ kwan yɛfa so a yɛkɔka na biribiara ɛtɔ yie yɛda obibia ase na numbers no odu case baha o pese wo case no wo de baha na bibia ye kama ya wa Santase runabout I Kumasi Santase runabout ye wo Gold filling station Mata de hospital ho wo wura mu din na wo wura mu awie no wo pie ya abro abrante ya anya de kra se ni senti na wo papa etumi awrere ne morema de ahwe wo SHS owie nso o results a wo se enkoyie ntumi amoa wo no o papa ya register wo amoa akotworo ade wakọ chewa bese Univekuku ade wakọ Univekuku na wo hwie na wo ware a wantumi amoa papa ya mane ama papa yi chese papa yi di areho amoa papa na mane se eja mensa atobi so nti brana afa woni munya mbeta mechi brana beji aware yi mame wantumi anya ne sa nti bone ben kwa na nti oye wa utumi sigina yese we dey wasa obana oba be chirichirim wasa nso wo dey side of the story nenti a wo see sa gina ye no wasa obana wo de betudwa nti we dey yesre abrante no pa se ono nso mbra no me cheche ono nso ni nsem ono nso fa na side of the story no emra metudwa ni yehu na yentumi ntie papa no nkwa anu masem ebia bibi na esiye bibi na ekobaye na ma ne tu sa na mo ebusua monto enkra ne nso enkodu abrante ne honum na onso mra no mecheche ne nsem me ma me kasa nye tintin me de besi ha sei na da se ne nso update ne ba mesa nso e de abram na mahu ne ekosi ye ne ba ye ma abrante no etu sa na mo aha ye emergency Ghana TV me din nso e na akosi adepa da se ne nso ye besa nso e share bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.